imwe mu mikino yabaga Brazil yanganyije na Maroc kimwe kuri kimwe. Igitego cya Brazil cyatsinzwe na Vinicius Junior ku minota wa 32 cyishyura igitego cy'umusore Saibari, umusore w'umuhanga cyane, yari yatsinze ku minota 21 kuri pass ya Brahim Diaz. Saibari uyu nguyu agomba kujya mu ikipe ya Bayern, byararangiye avuye mu ikipe ya PSV Eindhoven. Bumvikanye miliyoni 45, azongererwaho izindi 5 za add-ons mu gihe azitwara neza. Hanyuma Vinicius yatsindaga igitego, Ababraziliye bavuga yuko umutoza Ancelotti yasabwe kumufasha uko yanamukoreshaga muri Real akaburuza ikipe ya Brazil mu gikombe cy'isi. Hanyuma Scotland byigoye yatsinze kimwe ku ikipe ya Haiti ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA ni ya 83, Scotland ni ya 42, ariko mu buryo bw'imibare nubwo igitego cyabonetse kare ku minota 28 cya McGinn, mu buryo bw'imibare statistique ubona yuko ikipe ya Haiti yari iri hejuru kuko yateye amashoti 15 kuri 2 yagiye mu izamu. Hanyuma batera kona enye mu gihe possession bari afite 54, hanyuma Scotland yo yari ifite possession ya 46, itera amashoti 9 abiri yonyine abariyo ajya mu izamu. Hanyuma hakurikiye Australia yaje gutsinda ibitego biri ku busa itsinda ikipe ya Turkey. Mu kibuga hagati ikipe ya Australia ntabwo yigeze igaragaza urwego ruhambaye kuko yateye amashoti 9 harimo 4 yagiye mu izamu. Turkey itera amashoti 30 harimo 8 yagiye mu izamu. Nyamara muri iyo match nanone ikipe ya Australia yateye kona 5, Turkey itera kona 8, ariko babasha kurinda izamu ryabo kuri possession ya 28 bagize Australia, mu gihe Turkey yagize 72, babasha kuba bayitsinda ibitego bibiri. Turkey ni ya 22, Australia ni ya 27 ku rutonde kwa kwezi rwa FIFA. Mu bitego rero harimo igitego cy'umusore ukomoka i Burundi ariko yakoreye muri Tanzania, Nestor Rankunda, ufite imyaka 20, akaba ari muri Watford muri Championship mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu byigize no kuvuga ko u Rwanda rumushaka ariko biza kugaragara ko atari umunyarwanda. Yazamukiye rero n'umundi muri shampiyona ya hariya iwabo bahungiye muri Australia, Irankunda Nestor. Hanyuma niwe watsinze igitego cya mbere ku minota 27, cya kabiri gitsindwa umusore ubundi witwa Metcalf, hanyuma byari ku minota 75 basoza gutyo. Ubudage bwaje kunyagira ibitego 7-1 igihugu cya Curaçao, ni igihugu cy'ikirwa. Usibye umusore abantu bamenye muri Mani wakuriye muri akademi yayo witwa Tai Chong, uyu nguyu niwe wenyine uvuka muri iki kirwa wahavukiye cya Curaçao, abandi bavukiye mu gihugu cy'Ubuholandi. Ibi ni ibihugu navuga ngo ubusanga byaragiye bikolonizwa, ubwo rero kikaba ari koloni y'Abaholandi mu gihe cyashize nubwo ubu cyabonye ubwigenge. So ibyo bitego 7 rero by'Ubudage ni ibitego byibukije abantu ibyo batsinze nanone mu gikombe cy'isi batsinda igihugu cya Brazil. Ibitego byatsinzwe na Nemanja Schlotterbeck ndetse na Kai Havertz mu gice cya mbere. Hanyuma muri icyo gice cya mbere kuri Curaçao umusore Konomensia niwe wari wabatsindiye. Igice cya kabiri cyatangiye ikipe y'Ubudage itangira gutsinda Jamal Musiala minota 47, umusore Brown akaba ari umusore ufite amamuko muri Amerika ariko kandi ukinira Ubudage, akaba rero yaje gutsinda igitego cya 5. Uyu nguyu yamaze no gusinya mu ikipe ya Bayern, akaba avuye mu ikipe ya Eintracht Frankfurt, ufite imyaka 22, n'umusore ukina kuri 3. ubwo birumvikana ko agomba kuzasimbura umusore Rafael Guerrero ugomba gusohoka muri Bayern, ndetse na inconsistency y'umusore w'umu-Canadien Alphonso Davies kunda kuvunika nibyo. Hanyuma ku minota 78 Undavo yateretsemo igitego 88, Kai Havertz niwe waje gusoza ashimangira. Bacaje kuryohera abantu mu ijoro rya cyesa n'izijoro yatangiye. Abaholandi bakinaga n'Abayapani. Abaholandi batangiye bafungura amazamu ku gitego cya Virgile ku minota 51, hanyuma Nakamura aza kugombora ku minota 57, Samaville aza gutereka igitego ku minota 64, hanyuma ku minota 89 Daichi Kamada aza gutereka igitego cya kabiri cy'Abayapani baza kunganya gutyo 2-2. Match Ubuholandi bwadominiye cyane kuri possession ya 60-40 y'Abayapani. Amashoti buri ruhande rwateye 10, ay'Abaholandi yari 6 yajyaga mu izamu, ay'Abayapani yari 3.
hanyuma zari corner 5 z'Abahorandi kuri enye z'Abayapani. Kimwe mu byashimishije abantu rero no kubona resilience cyangwa se kudacika intege ku ruhande rw'Abayapani, cyane ko umutoza wabo yakomeza kugenda yerekana abakinnyi iminota isigaye kugira ngo match irangire, yagiye abereka ko hasigaye iminota 3 yongera kubereka ko hasigaye umunota umwe kugira ngo yongere ijyeho. Icyo gihe yamanikaga umunota umwe rero nibwo umupira mwiza cyane waje gusanga umusore w'ikipe ya Crystal Palace Daichi Kamada, hanyuma aza guhita aterekamo kuri passe nziza cyane ya Koki Ogawa, umusore wa Nick Nijnem niba mbisomye neza mu gihugu cy'ubu Horandi. Hanyuma yaje rero gukomeza mu rukerera ikipe ya Cote d'Ivoire iyobowe n'abasore bato cyane, niyo kipe ifite moyenne d'âge ntoya muri iki gikombe cy'isi, ikaba rero yaje kubyitwaramo neza cyane. Nk'ubu ngubu barakubwira yuko iyi kipe ije mu gikombe cy'isi mu by'ukuri mu buryo abantu benshi batatekerezaga ko izitwara, bakaba rero baje kugaragaza urwego rudasanzwe. Ati byagenze gute? Binyuze ku musore wabaye man of the match, umuhanga cyane, akaba yaranasinye no muri Rock Nation, ni agence ya Jay-Z wari waje no kureba match, aje kureba umusore we umuhanga cyane, akaba ari umusore Diomande, Yan Diomande wabaye man of the match ku myaka ya 19. Akaba rero Samira aza kuza kuduha imikinire mu kanya. Hanyuma abandi basore batoya barimo baduwe, hakazamo abasore nka Batule, hakazamo abasore nka Bakonani n'abandi batandukanye baje kwitwara neza rero batsinda igitego ku munota wa 90 w'umukino cya Amadi Diallo, umusore w'ikipe ya Manchester United nawe ari mu bato afite imyaka 23. Hanyuma ni match bakinaga n'ikipe navuga ngo itoroshye, ikipe ya Equateur kubera yuko iri ku mwanya wa 23 ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA, mu gihe Cote d'Ivoire kwa 33. Ariko Cote d'Ivoire nubwo bayirushije possession, Equateur yagize 5 kuri 48 ya Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire niyo yagiye iri mu buryo bukomeye, yataye amashoti 15 mu gihe Equateur yateye 12. Muri 15 ya Cote d'Ivoire ane yajyaga mu izamu, havemo igitego kimwe, mu gihe Equateur ishoti rimwe ari ryo ryajyaga mu izamu. Cote d'Ivoire yateye kona 3, hanyuma Equateur itera kona 5. Hanyuma ugiye mu kureba match asaga niho iri balanced ukuntu, ariko birangira Amadi Diallo nkuko yanabikoze Manchester City muri retour y'ishampiyona atsinda igitego cy'ikipe ya Cote d'Ivoire ku minota 90 nkuko yanatsinze Man City kwa 90. Komeza kuzamuka mu ruzo Abafaransa kwa 87 bushize muri match amicale, yakonze gutsinda mu minota ya nyuma, ariko ubwo binomvikane ko we nubwo ari izina rikomeye Samir, ariko ntabwo abanzamo muri equipe ya Cote d'Ivoire, bikwereka uburyo ari equipe nziza cyane. Kujya Abanyafrika bishimiraga itsinda ry'ikipe yabo isa 10 ntabwo byagenze neza z'urukerera. Swede yaje kunyagira Tunisie, Swede ku mwanya 38, Tunisie ku mwanya 45 ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA. Hanyuma match nyirizina Swede ntago yari ifite possession kabije, yagize 49 kuri 51 ya Tunisie, hanyuma ateye amashoti 13 Swede, hanyuma Tunisie itera 6. Muri ayo 13 arindwi yajyaga mu izamu, bari clinical cyane, mu gihe Tunisie gutsinda bigoye cyane, yari ifite amashoti 2 agana mu izamu. Hanyuma kona zari enye kuri Sweden, mu gihe zari 2 kuri Tunisie. Ibitego rero byaje gutsindwa n'aba bakinnyi bakurikira. Umusore n'undi ukomoka mu gihugu cya Tunisie ariko hanze kubakinira, Yassine Ayali w'imyaka 22 ukina muri Brighton, ni waje gufungura izamu ku munota 7 aterekamo igitego cya mbere cya Swede. Hanyuma Alexander Isaac kuri passe ya Victor wa Arsenal aterekamo igitego cya kabiri ku munota wa 30. Medjugorje umusore abantu baramuzi muri ni muri academy ya Man United, namwe muri equipe yarakinye no mu kipe ya mbere. Yaje rero gutanga umupira mwiza ku musore wo mu defenseur Lekik, Omar Lekik imyaka 24 akina mu kipe ya Marlborough akaba ari ikipe mu cyiciro cya mbere muri Slovenia. Hanyuma aza gutsinda igitego ku ruhande rwa Tunisie. Yaje gukomeza ku munota 59, Victor yakoresha kuri pass ya Alexander Isaac atsinda igitego.
cya gatatu cya Basidwa. Hanyuma ku munota 84 match baje kuba bakora impinduka nyinshi cyane eshanu zikurikiranya ku ruhande rw'ikipe ya Tunisia bashaka uburyo bagombora baza rero guhita batsindwa n'umusore Matthias Slavenberg n'umusore wa Wolfsburg. Hanyuma amaze gutsinda biza gusozwa n'umundi n'igitego cya wa musore mutoya Yassine Ayari kuri passe y'umusore Begvar baramuzi mu ikipe ya Tottenham. Hanyuma hari ku minota 96 bari mu nyongera aterekamo igitego cya gatanu atsinda